Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabiribasing bu ihan hanumakta da chingangbam Sujitrani na khurumjari hujing asigi samlappa mariba pausing lobirase Guwahati Airport ki ming olagani kanna ngangnaribasigi matangda Assam lengakna loriba phirep sengdokladuna CM Himanta Biswa Sarmana airport ki ming onbagi wafam leite Adani group ta mahakna sengna khangankhre hairi Panbayai Guwahati Airport Gauna Airport Taruk Modernize Amasung Operate Tobgi Tender Adani Group na Phangkhibani All India Radio Guwahati gi announcer singi ahanba baits ta yaubata natana ahanba nupi announcer Panjabati dwara ngarang sawol selumit laikhidre mahak laikhidaba matamda masage chahi 43 sukhi ngase awang nungpuki ahanba Arjun Awardee Bhogeshwar Baruagi mapok numitpo Sports Day haina officially Assam lengakna pangthokre ngasi kala khetra da pangthokiba thoroma sida sanaroi 43 da sports pension pikibaga loinana sanaroi chamaga yankhai tarukta amuktangi oina lupali sing yankhai gi check khusinakhi Guwahati gi Uzan Bazar da handakta chahi 32 ta suribi Dimple hatkibagi mikap mirau khol loitri Mama anina tengthana oina kapkhi mama amana amata pukchabi macha hatkibagi aduga amana mihatpa amagi mama oirubagi ningamdabagi ne Churup amasung phone gi wahaudagi mabung thokpa drug chaba asikna machunupibu hatkibane lupa lakh manga huran bagi damak mama mapana tanthokibadagi changjafam piruba amasung macha sakna luna tawjaruba miyoi adugi makhutna machalnupibu hatpagi tamthiraba thawongne Ngasisu MLA Akhil Gogoi na Congress ka alliance taunabagi Delhi da wanomba lepalaitre adubo alliance asigi matangda high command na kaurakpadagi Delhi da paishinkhiba APCC gi president Bhupen Borana Raizor dolgi oinade Congress na alliance ki thong thingzile harakibatanatana Rahul Gandhi na su alliance ki wa hairakloi haibagi thazaba phongdorakre BPF ki chief Hagrama Mohilari na ngasi Assam gi CM Himanta Biswa Sarma ga unaraduna alliance ki wafam officially thangatkre nakalamarom da MP Navasaranya na yamnamak explosive oiba wafam ama phongdokladuna haibadi lagliba bypoll da Hagrama Mohilari mirep oiraba yai hairi BJP ga yamnamak naksinnarakadaba maramna BTC chief phauba Hagrama oirakpa yari maramdi ngasi su BTC gi miyamna Hagrama na hena phai haina longnei hairi ngasi kasar sonagi manung chana Chandpur Amuthoi Sangit Vidyalaya Complex ta Vidyalay Management Committee gi interim president Dr. KN Chan na mifamapu oiduna anoba thausilup ka loinana atai hiram sing khanabagi thorom ama pangthoki mifamadu da miyoi nifuma thoina saba Vidyalaya sigi thausilup ama semkhibaga loinana Vidyalaya sigi director principal amasung pung isai duhar wari liba moibung khongba nupigi na amadi tablana chingbagi guru makok singsu khanki Dr. KN Chan na president aduga vice president singoina Guru Mayum Raj Kishore Mishra amasung Larenjam Rambabu Singh general secretary da RK Gopal Sana director oina Dr. H Noni Kumar Singh amadi Guru Thingnam Ganga Singh bu principal oina khanki Nitya Guru Seram Rajendra Singh na haukiba August 13 ta leikitabagi awabasu mifamasina phongdokhi Laikhidraba Ozasigi Maramda Thingnam Ganga Singh RK Gopal Sana Y Noni Babu Amadi Dr. KN Chana Wangangki Silchar Madhutila rape case wathokta maroina chenaba main culprit rapist Kanhailal Gwala CJM court session court na mathang yaraktarba matung Guwahati High Court nasu bail pikhitre haina wathosiga mariyana semkhiba joint action committee gi mihut oriba advocate Bani Patna ngasi khangalakre nakalamarom da government ki interim relief phangdringai maragasida victim asigi damak sel na chingba yauna mana ngamjaba mateng pibiraknaba committee asigi treasurer amasung nongin NGO gi su treasurer oiribi Pratima Devi na thadorok pachirol amada nonglukna ningsinglakle Indiana ningkha tamlak pachahi humbudra manga surak pagai roidana chahi ama chupna pangthoknaba azadi ka amrit mahotsav ki manung chana
आयुष आपके द्वार आयुष की हिदाक युम युमदा हाइबा मिशन असी मणिपुर की सीएम एन बिरेन ngasi लॉन्च तौख्रे सीएम सेक्रेटरीट की दरबार हॉल द पांगथोकिबा थौरम असिगा मरि लेना मेडिसिनल प्लांट चारा सिंगसु युम युमदा अमदी लौमी सिंगदा यंथोखी मणिपुर की प्रोडक्ट सिंग असी टॉप टॉप महाव अमा थोकपा न्यूट्रिएंट यामना वांगबा प्रोडक्ट सिंगनी आयुष की टीमना हेल्थ की सेक्टर दसु हेना मियेंग चंगलकलिबा सि थागतनिंगाइनी हाइना सीएम ना फोंदोखी मसागी मथौ तरुरगा हलकपा डॉक्टर मतै मनाउदा खुद थारबा पुलिस पर्सनल सिंग लॉकअप यौख्रे अदुगा थौदोसिदा हथेंगना चेनाबा सीडीओ यूनिट लैबा कॉलिन खैट्रिमयु सस्पेंड तौखिबगा लोयना सस्पेंड मनुंगदा हेडक्वार्टर थादोक्तनबा खंगहनख्रे हाइरे असुमना ngarang numidang Jenims की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के सोरेंगमना माकी लोइनबी सीएमसी हॉस्पिटल कोइरेंगई की गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर लुमथिंग आरवी लौरगा हलकपदा डॉक्टर नि हाइना हंजिन हंजिन सक्ताकलब फावबदा लंबीदा कमांडो सिंगना फजदबा वहाई वता सिंग सिजनदुना फुचैबा तौरखिबा थोंग अदुबो जेनिम्स टीचर्स एसोसिएशन असो यामना मक्कना कंडेम तौरक्ले रिम्स हॉस्पिटल इम्फाल की जनरल ओपीडी याउना रूटीन ओटी लाखलिबा सेप्टेम्बर 3 निंगथौकाबा निमित्तगे स्पेशलिटी यूनिट याउना मथौ तौबा हौरगनी हाइना मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर एच प्रियो सखिना थोकपा चिरोल अमना खंगलकली बिष्णुपुर लैबा सीआई कॉलेज की ओजानी ट्रांसफर तौख्रबा मतुंग अनोबा ओजानी जॉइन तौननबा ऑर्डर थोख्रबसु था अमा हेलबा फावबदा जॉइन तौरदबगी लोइनना महैरोइ सिंग लाइरिक निंगथिना तमहलु हाइबा डिमांड सिंग तौरदना ngasi ayuki pung 5 dagi September gi tang 5 gi ayuki pung 5 फावबा हाइबदी पुंग निफुनि पानगी ओइना बिष्णुपुर कैथेल टोटल शटडाउन याउना तिदिम लंबी थिंगबा अमदी कॉलेज बॉयकॉट तौबना चिंगबा चथरगनी हाइना कॉलेज असिगे स्टूडेंट्स यूनियन अमदी लमांगदोंग अपुनबा लुप की थोंमिसिंगना फोंदोरक्ले पनबा याई शटडाउन मनुंग असिदा बिष्णुपुर कैथेलदा हांगलंबा दुकान सिंग पोफम फंबीसिंग बन सगोटपसिंगना तानसिनखी दिदिम लंबीदा गाड़ी सिंग थिंगबा हौरकपदगी पुलिस का मुकनबगी थौदोक अमसु थोखी चिरगसिदा महैरोइ सिंगना तालिबा डिमांड थबकतो ओंथोक्ट्रबदे थासिगी तरुक्तगी हौगदोरिबा सेमिस्टर एग्जामिनेशन सिंग थिंगजिलगनी हाइना सीआई कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी युमखाइबम रोजा साहानीना हाइरक्ले जिरीबाम मियामगी ओइना यामनमक नुंगाइबा पाव अमोइना जिरीबामदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हांगनबगी चथरखिबा केस लोइसिनखिबगा लोइदना जिरीबामदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अथुबदा हांगनबा थौरांग चथनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ngasi ऑर्डर मा थोखरे हाइना सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए सुरेंद्र कुमार सिंह की जूनियर एडवोकेट बिसोना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलकले ngasi writers forum imphal gi kunthamari suba mapok numit thoram pangthokpaga loinana saknaraba wari macha iba irungbam basantana iba mapan suba lairik punsi amasung tingkhang phongkhre thoram gi general secretary m motilal na taramna okladuna wahodok pi kiba thoram asida president kaisam priyo kumar sahitya academy awardina thoram gi sabhapati oikhi मसामकी पुंसिरी द युमफम मोइबा पुंसी अमसुंग तिंखंग लाइरिक असि फोंदोखे डॉक्टर वाहेंगबम कुमारी चनु मणिपुरी डिपार्टमेंट एमयू द लैरिबिना लाइरिक असि नैनखे इरुंगबम बसंता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई की मैनेजर ओइना थबक्तगी पोथाखिबने नोबेल याउना वारी मचागी लाइरिक निपान फोंख्रे हुयेन लान पाउ लिटरेरी अवार्ड सु फंख्रबा अइबने थरोम असिदा फोरम की लायोइख्रबा मेंबर सिंगी मफमदसु इकाई खुमनबा उदखी थौरम की अरोइबदा राइटर्स फोरम इम्फाल की हानेगी जनरल सेक्रेटरी ब्रोजेश्वर शर्मना थागत वहाई थमखी आरके मिशन अवांग पोत्संगम लिंखत खिबगी तरामा थोई सुबा मपोक नुमित निंगसिंग थौरम असी मिशन असी ऑफिस ता पांगथोखरे सोशल वर्कर जॉय कोंथौजमना चीफ गेस्ट अमसुंग चीफ ट्रस्टी डॉक्टर आरके गुणचंद्रना प्रिसाइड तौकिबा थौरम असिदा असम की होजाई आमतलाद लैबा नोंथोंबम इंद्र कुमारना इबा तेंगबान बसिदा अखोइसी अमत्तनी हाइबा सैरेंग लाइरिक असी फोंखे लोइना चीफ ट्रस्टी गुणचंद्र सिंह ना इबा वाहौदोक खरा नैनबा खरा अमदी खोमजिनबा नैना वारेंग खरा हाइना मिंगथोनबा लाइरिक सिंगी कॉपी अमममसु सरुक याखिबा सिंगदा यंथोखे मिशन असिगी अकोइबदा लमतु सेंगदोकपा अमदी उहै पांबी कया थादुना नुमित असिगी मरोइबा थौरम ओइखि हाइना पब्लिसिटी सेक्रेटरी आरके मिशन थौनाउजम बिमोलाना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलकले
Assam Assembly na pass taukiba Cattle Preservation Bill ing lisingini kunma thoida mideng thamlaga bill asigi section 8 ta yauriba Assam phauna san iroi sing puboda tangai fadana permit logodabani haibasida mideng thamlaga Meghalaya lengakna local cattle trader sing sak khangdokpa amasung permission pibagi system chanhalagani haikre Assam lengakna Meghalaya gi local cattle trader sing da khudong chaba mayuk nadan khudong chadaba mayuk nadanabagi damak thorang ase paikhatpani India da internet connectivity hangat hanabagi damak Telecom Regulatory Authority of India TRAI lebak pumbada minimum broadband internet speed to Mbps ta fixed taunanaba haikre broadband gi minimum speed hojik laribasi 512 kbps ni Tokyo Paralympics ta India gi medal lobagi khongjang leptri men's high jump ta ngasi Praveen Kumar na silver medal lawkhre nakalamarom da Paralympics ta archery gi oina ahanba medal phangba Indian Harvinder Singh na oikhre chahi 38 gi archer sina South Korea gi lambabu maithiba piduna bronze medal aduga India gi oina 19 suba medal lawkhi panba yai ngasi India na Tokyo Paralympics ta punna medal ahum phangki Slain Indian journalist Gauri Lankesh book ikai khumnaraduna Canada gi Bumabi city na September mangabu Gauri Lankesh day haina lauthokre panbayai chahi mari mamangda Bengaluru da leiba maki yu mamangda journalist gi activist on khrabi Gauri Lankesh bo hatkibane nupi journalist asina reality amasung justice ki damak lepki aranbada thazaba amadi khunai amotpa kaya gi mayokta singna bagaloinana lairaba amasung nehet paraba singi damak mapunsi kathoki haina bumabi gi mayor na haire Video conferencing ki khuthangda Central University ki Vice Chancellor Singha Phaminaduna Lebagasi Union Education Minister Dharmendra Pradhana chahiya sigi October thagi manungda hangduna lariba pham lising taruk mentionabagi mission mota thorang paikhanaba Central University singda khanghankre Regional law namasung cultural heritage promote tongnabasu University singda mahakna haiki Cristiano Ronaldo na chaliba season asida Manchester United ki oina number 7 gi jersey litlagani training haunanabagi damag ngasi Manchester da painanabagi ayaba piraduna Portugal international duty dagi mahak release tawkre Japan gi Prime Minister Yoshihide Suga lengak party gi leadership election da saruk yararoi hairakhiba sina chaliba tha si loisilakpada mahak pham asidagi resign tawragani haibagi ingit pirakre Magi approval rating yamnamak hantharakpadagi ningba kainingai oiraba waribasi lauthorakhibani tasengnamak lebang asida covid pandemic ki phibam yamnamak sukchilaba fawada Olympic games yumbu oina pangthokpagi warip aduna maki popularity da yamna hena sokhanki tobatabu mahakna achouba singnaba amadi thabak oina onthoklamki masigidamak mahakpu thagattabasu ngamdri Hayeng Afghanistan da anuba Taliban lengak ama semlagane Taliban gi co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar na head of the government oidaba yari aduga dharma gi luchingba Mullah Hebatullah Akhundzada supreme authority oiragane maraga sida Taliban na China si makhoi gi maroiba partner ni lauthorakre Nakalamaromda Herat ki mathangda Kabul shahar da thongna pharabi Afghan nupi kyana lambi lamjaw da thoraktuna protest tawkhibaga loinana nupi gi hak phanghalu nupi singsu lengak da thodang yahalu amadi lengak ki decision making da yawhalu haiduna akanbada bi tawrakre panbayai Kabul airport da domestic flight operation amuk hawkre aroibada ngasigi tentakpa maroiba paw khara Assam gi Jagi Road amadi Kasar Paper Mill anigi employee sing numit 15 gi manungda quarter thadoknaba HPC Hindustan Paper Corporation na khanghankre Inglisingani 13 da mamanaba amana phongkhiba lairi Inglisingani 13 ta masagi mingda mu phongbagi damak Guwahati University gi professor Prafulla Kumar Nath amasung publisher gi matakta asengba aiba aduna case palakre Assam da Transport Department na anoba mission kaya paikhalakli yumda phamna learners driving license phanglagani amadi gari gi registration su apamba mapham amadagi hektamak apply toba yaragani hairi Assam State Board na class 9 amasung 10 gi syllabus chada nifu kakthakre lagliba ningthokaba numittagi class hauragani Assam gi institute sing class haunanabagi sit sengba loikre
Nagaland Unlock 5 की फेस लाखिबा सेप्टेम्बर 13 फाउबा सांगदोखरे एजुकेशन डिपार्टमेंट ना क्लास 9 दगी क्लास 11 फाउबा हांगदोकनिंगबगी अपामबसु फोंगदोरखरे मिजोरम ना म्यांमार दगी लाकपा रिफ्यूजी अंगांगसिंग लेंगाकी स्कूलसिंग दा एडमिट तौनबगी वारेप लौखरे तमिलनाडु की सीएम स्टैलिन गणपति पूजा मरी लेना प्रोसेशन बैन तौखरे अदुबु हिंदू सिंगनदे पूजा की प्रोसेशन चटकनी हाइना तोंगान तोंगान मफम कयादा मुक प्रोटेस्ट तौबा हौरक्ले असुमना द्राविडियन लमदम तमिलनाडुदसु अनौबा हिंदुत्व पॉलिटिक्स हौरक्रे आंध्र प्रदेश ममा मपा अनिमक ममित उदबदगी हिंगनबगी लंबी थीरदुना चही निपांत सूरीबा अंगांग अमना नुमित खुदिंगी स्कूलदगी हलक्पगा ई रिक्शो थौदुना युम पुबगी वारी मीडियादा वायरल ओइख्रे कोविड केस हेंगलक्पदगी केरलादा क्लास 11 की परीक्षा थिंजिनख्रे यूके ना तालिबान बु सखंगलोई हरखिबगा लोइदना पाकिस्तान की मथक्तसु वारोबा उल्लख्रे अल कायदा की मथंगदा तालिबान काश्मीर इशू अमुक थांगलक्ले ममिंग चटलबी तोलो न्यूज़ की एंकर बेहेस्ता आर्चन अफगानिस्तान दगी कतारदा चलख्रे तालिबान लुचिंग अमबु इंटरव्यू लौरिबा एंकर असी मलाला यूसुफ की मतेंगदगी अफगानिस्तान दगी चेंथोरक्पा ngamkhibane यूनाइटेड स्टेट्स की यामद्रबदा स्टेट मरीदा ह्यूरिकेन इदागी अकीबा फंगलबा नोंलिलुंगशितना मरम ओइरगा मियोय निफुमरी सीख्रे अमदी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडियादा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस लिसिंग निफु मंगागा चहुम यांखैनिथोई फंखे चहुमगा हुंफु तरुकना कोविड नमरम ओइदुना लैखिदे अवांग नोंपोकी स्टेट सिंगी मनुंगदना नागालैंड निफु सिक्किम निफु तरुक अरुणाचल प्रदेश यांखै मरी मेघालय चामगा मरफुतरा हुमदोई मणिपुर चनीगा हुंबुद्रानिथोई अमदी असम चौंगागा हुंफु मरी कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस सिंग फंखे असम मियोई तरुक मणिपुर अनी मेघालय अरुणाचल प्रदेश अममम अदुगा नागालैंड अमसुंग सिक्किम दसु अनी अनी कोविड नंबर मोइदुना लैखिदबगी रिपोर्ट सु लाक्ले ngasi gona di Arambai News Guwahati da maitilon gi paw sandok chaba matang esta loisinjaba ga loinana tabiriba singbo amka su hanna kurumjari